Ari sulasi majid warna kahiji bab katilu nyaeta fa'ala yufa'ilu maujuna qatala yuqatilu. Ciri nama eta bae tilu huruf asalna ditambahan alif antara pa fiil jeung ain fiil. Ari binana sulasi majid warna kahiji bab tatilu eta khusus pikeun bina mutaadi boh musyarakah bainal isnain atawa lil wahidi. Ari ngaran mutaadi musyarakah bainal isnain nyaeta fiil aya fa'ilan aya mafulan tur rerejeungan dina hiji pagawean kuduaan. Ari ngaran mutaadi lil wahidi nyaeta fiil aya fa'ilan aya mafulan tur sorangan migawena tasrifanana. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa zaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun maujuna qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan fahuwa muqatilun wa zaka muqatalun qatilatu qatil muqatalun muqatalun.